stade Amahoro, Minisitiri wa Siporo arahaguruka, stade irahaguruka, Amavubi kimwe, Estonia ubusa. Amavubi iminota 30 yari ihagije kugira ngo Biramahera Bedi Christophe afungura amazamu. Uyu mwana wari za Kanombe, uyu mwana wakuriye ku bibuga by'Iremera, uyu mwana uzashimisha abanyarwanda bamwita Biramahera Bedi Christophe. Pasi nziza cyane ivuye hariya kwa Mikel Zilance, umukinnyi w'abanyarwanda. Uyu niwe namaze ngiye kwita Kamana, narabivuze mu mukino weruka kari we mukinnyi u Rwanda rufite uzi umupira unabigaragaza mu by'ukuri. Amuha pasi ya kisu, nta kindi bagomba gukora usibye guhaguruka bakamukomera amashyi. Minisitiri wa Siporo, abanyarwanda, Biramahera Bedi Christophe kimwe, u Rwanda Estonia ubusa. Morale ju, igikombe kigomba gusigara Kanumba. Yellow card to Abedi Biramahire, number 7. Akazi gakomeye kari gakozwe na Leroy, ahereza Biramahera Bedi, ariko umupira atawushyira muri kona. Kolobov, kona mbere y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi mu gice cya kabiri cy'umukino. Kona, abakinnyi bose barazamuka. Kivila anapanga abakinnyi ariko bahitamo kwihererekanya. Rebe imbere izo Jacques Miquels, imyaka ni 31 y'amavuko, yavutse tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1995, akaba apima metero 1 na santimetero 77, umwe mu basore bakomeye cyane, umwe mu basore bakina ku mugabane bari muri Zira, akina na Ange Mutsinzi. Fata baro hariya, kontrola, abereka ko yigiye umupira muri Borussia Mönchengladbach. Pasi nziza cyane ya kisu kutoka kwa Eli Capitano Eli Gidro, terekamo igitego cya kabiri cy'ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Amavubi 2, abahungu bazifara game tonight. Gidro atanze pasi. What a pass, what a finish. Aya niyo Mavubi, aya niyo Mavubi y'abanyarwanda. Iyi niyo kipe
Kwiza Olivier aragatereka hasi gake gake. Uno kwizera baramwizera kuri rutaba. Kwizera ko nawe aragenda atoza mwayibonye. Arimo aratoza